وزیر دروی امریکا مارکو روبیو نامه یک سروک هریما کردستان نیچیروان بارزانی را شاند گوت سروکتی و دبه سدما بحث کرنا آشتی و هفکاری. در نامه خود روبیو پسنا رولا نیچیروان بارزانی دیده به تایبتی دوار خوش کرنا پیواندین دنابرا پکک و ترکی ده. وزیر دروی امریکا مارکو روبیو بحث سوری جی کرد. گوت رولا نیچیروان بارزانی جبو پاراستنا آرامی و سقامگیری لسوری گلکی گرینگه. سروکتی هریما کردستان ده داخویانی که در راگهاند که روبیو ده نامه خود تکزیل سروی کجی دکه که بحث کرنا هفکاری آبوری یا ده نوبر امریکا و کردستان ده برجواندی نوان این هفبش خورتکه. احمد الشرع تماشاوان هجا سروک امریکا لواشنطن و لگل دونالد ترامپ سروک امریکا دجوه یکمین جاره سروک کی سوری لکوشکا سپی جالی سروک کی امریکا و ده پیشوازی کرن هفدیتن پیکتینه بری شرع تو سروک سوری اف جوین پیک نه آنینه ده جوینه ده خالین گرینگانه بگمان چنه مثلا امریکا جز شرع و چه بخوازه یک جدا خوازه سرکه امریکا اوه که شرع حکومت سوریه بکه و ناو هف پیمانی ناو دولتی یا لدج داعشه یعنی امریکا راست و جز سوریه بخوازه که شر داعشه بکه بجی بارکی گرانه لسر ملی حکومت سوریه جبرکو هینجی گلک چک دارین تندرو هنه مبخدیتنه که امبلم لوگوین داعش لسر ملیوانن و نوا ارتش سوری دا جی دگرن. از این جواره بحثانک خال این سرکه بکم که وی ببا مجاره گوتو بیجن دنابرا هر دو آلیان دا یک جوان را کرنا جزاین لسر سوریه. مثلا مجاره هری سرکه یا گوتو بیجن وی را کرنا جزاین لسر سوریه با چنه؟ یک جوان جزاین قیصر یعنی جزاین سیزرن که قانون قیصر یاسای قیصر جی تیناس کرن ده سال 2019 دا لسر سوریه هاتبو سپاندن لگوری و یاسای کسایتی و دستگاهین رژیم اسد هاتن جزا کرن لی باندوره که گلکی مزن لسر ولاتین سوریه خلکی سوریه جی کرد بطایبتی دوار آبوری دا مثلا جسال 2019 و لیره یا سوری روش بروش لهمبری دلار امریکی دکوه نرخ خواه قیمت خوان داد که ابجید بس صدم ویا که بهابون لسوریه چه ببه سوریه یعنی خاله دویم من دست پی که داشت گفت سوریه دوی تبلیغ اف پیمانی یا ناف دولتی یا لدجی داعشه ببه یعنی جو حکومت سوریه جو شامت خواستن که شر داعشه بکه افجی مجارک گرینگه ده هبدیتنا ترامپ و شرعدا برپرسه کی ریوبری ترامپ چد بیجه ده بیجه ده پیش بینی کرن که شرع بفرمی ریکفتنا شر دجی داعش امضا بکه خاله که دنجی هیا و ببا مجاره گوتو بیجان جنوبا آوا کرنا سوریه افجی براستی گلکی گرینگه ده شر نافخوی سوریه دا اولات ویران بو یک مجارین دانوستاندنان و پرسا جنوبا آوا کرنا سوریه با مایکل هانا ریوبر برنامه امریکا جبو کریز ناف دولتی جمدیه امریکی را گوت سردان شرع جرباندنا پابندبونا امریکایش بو سوریا نو ترامپ دخوازه شرع جستر کرده کی رادیکال اسلامی بکه سروک دولت او جامیر دبیجه لگوری هنا دبیجه شرع دخوازه دوی سردان خود هنک آلیکاریان جبو آوا کرنا ولاتی خوار بگره لگوری بانکا ناف دولتی یا جیهانی شورا حساب بکن شر نافخوایی سوریه ضررک بچه قاس میلیارد دلار دا سوریه ده 116 میلیارد دلار امریکی زیان گهیشته سوریه ده 116 میلیارد یو اف پره چاوش بو سوریه ورن کوم کرن جبو کج نووا وره آوا کرن بجی مجارک گلکی گرینگه خاله که دن هیا چیه دوان روژین داویدا کتیر روژوی وکرنا بارگه که سربازی امریکی الشامی لگوری 6 جدارن آگادار که نخواست ناوی خواهش کرده بکن
جا أجانسا رويترز راخفينا دبيجن أمريكا أماده كاريان دكا بارگاه عسكري سربازي للشامي آوا بك چما جبوكو بريا و بارگاه سربازي چافديريا جي بجي کرنا هر ركفتنه كي بك كد نابرا إسرائيل و سوري دورا امزا کرن لغوري وان جيدران او بارگاه سربازي ويل باشوري پایتخت سوري ل باشوري شامي ورا آوا کرن اف بكرتي مجوارا بحثا نافروكا هفديتنا دنابرا هردو آليان داكر رابورتا كما هيا لتماشفك أحيانا نتجاهل الجزئيات. أحمد الشرع سروك دستهلات دمكية سوريا لواشنطنية ودونالد ترامب سروك أمريكاية دل كوشكا سبي وي بيشوازي بكا صراحة يبنى عليه الشرع يكمين سروك سوريا کو سردانا واشنطنتكا والكوشكا سبي لقل سروكي ويزل هزا يكمين يا جيهاني دجبا لغوري زانياريين کو هن بر پرسن امريكاي گهاندنا مدياي سروكي امريكاي ده چند داخوازن سركا جشرع بكا کو اوجي جناف برنا چكن كيميائي يه سوريا تبليبونا هفبنديا ناف دولتي لدجي تروريا شر الدجي داعشه و گروپن تروریستا جارا سرکرنا پرسگریکا چکدارن بیانیا اره کرنال سرپلانن امریکایل دجی تروریا و ریکفتنا امنی دگل اسرائیلیا هر وحات پیشبینی کرن کو پیوندیا حکومتا سوریه و حسده خالق دانوستاندنا هر دو سروکان با درباره باندورا و جوینل سرپیوندین دستهلاتا دمکی و حسده جون صالح بسپور سیاست امریکای درباره روش آوای کردستان و سوریه دا جواشنطنش تورا مدیایی روداوی را گود امریکا به آهنگی دگل حکومتا سوریه و حسده ده دستوکری سر خاکا سوریه تفبگره امريكا الشرط ومرجي هبونيين اوروبا جي هبون جي احمد الشرع بيك بيني يك جي مساله جهاديين بياني يك جي مساله شريط تروري يا سياسيه امريكا دستوردان سوريا دبك دماغو بخوازي ازماني يان سر عرضي لشكرين امريكي يان استخباراتي امريكي و اوبراسيون حسديرا و بحكومه الشاميه بكن ديجي تروري دهندروي سوريا داج بو كاربن برجوندي خونين اسرائيل بباريس. بری جوین الکوشکا سپی لسر داخوازا امریکای انجمن اسایشان اف دولتی به بریارا 27 نودونه هر یک شرع و وزیر کار نافخواه سوریه جلیسته ترور درخستن لگور چافدر و شوپینرن روشا سوریه هزن ناف دولتی و ناف هرمی ین کو دستلاتا سوریه یا نو هم بزدکن حوال ددن بای سیاستا سوریه یا کو هر تم روشلاتی بو جارکه و حتی برو روش آوا بگوهرن سین عمر روداو رهبر تورا مدیای روداوی لواشنطن دیار کرده جپیشیا کوشکا سپی لگل منه دیار بخیراتی شرع گیشتا کوشکا سپی یا نه دل بخین تانها نگیشتیه برای هر دقیق او دیگه کوشکا سپی ام دخوازم تشتک باز بکم یعنی بله نریتا که اکو سروک کولاتان دیتا کوشکا سپی لپشتی من گاردان اجتماعی دبن آلای ولایت امریکا و آلایت ولایت میوان رادکن و دونالد ترامپ دیتا بری درگه اوفال اوفیس پیشوازی لسروک ولایت دکا بس ایرو تشتکو سانینه بلکو احمد الشرعه لبرا باشورا کوشکا سپی داخل کوشک سپی دبید و اوجی بومیدیانینه یعنی پروفایل کمتر ام براورد بکن گل سروکندن کمک برینها من توم باراک بینی توم باراک او چوا اووال اوفیس و جی دی وانس جگری سروک امریکا اوجی چوا اووال اوفیس یعنی هریم تی چاوره کرن احمد شرعه بگاتا اووال اوفیس و دگل دونالد ترامپ یعنی کومونا خود دست پی بکا او یک یه دوان جی او یعنی تانها برپرست میدیای کوشک سپی جمع راگاندی او داخستی بو میدیا یعنی هر جاره کو برپرسک دید کوشک سپی لو اوفال اوفیس جوین وان دبید
دبینین یعنی میدیا دیچێتە ژۆر و پرسا دکەن بەس ینی تانەها ئەو داخرایە بۆ میدیانی ئەو چ شتێک بەڵافکردن نهاتینە کو بێژن میدیا دەکارێت یان پول میدیا نخبە بکارێ بچێتە ژۆر و پرسا بکات ئەو یە دووان یە سێسیان ئەوێک و ینی پەری کۆمبوون دەست پێ بکە دوو چەند نامەش ئالیێن ئەمریکا بتایبەتی نزیکەی 100 کەسایەتیە مەسیحی نامەیەک شاندیە بۆ دۆناڵد ترامپ و ژبلی پرسن هاوبەش ناوبەرە سووریا و ئەمریکا باسی ئەو نیگەرانیش بکرێن و سووریا هەنە و نیگەرانی سەر مافێ پێکاتێ وەکو کورد و دروس و کریسچان و ئێسیدی و ینی هەر پێکاتەیەن دن و سووریا هەنە ئەوشین هێت فەرامۆشکردن و ئەو پرسێک بێ پرسەکەی گرنگ و دۆناڵد ترامپ گەل ئەحمەد شەرعیشی باس بکە ینی ئەم نەها میدیا هەمین فێرێ میدیایەکی گەلک زۆر فێرێ کۆم بووە ینی ئەم چاوەڕێ دەکەین و ئەحمەد شەرع بێت تانەها کەسێک ژمەرانە گوتی ئەحمەد شەرع گەهیشتیە ناو کۆشکاسپی بە بڵێ ئەوێک و لە خشتێ کۆبوونە دۆناڵد ترامپی هاتبوو بەڵافکردن ئەو دەمژمێر 11 ینی دەژمێر حەف بکاتێ هەولێرێ بڕیار بوو ئەحمەد شەرع بگاتە نێو کۆشکاسپی ئەمژی نزانی کو هاتیە ئاننا چونکە وەکو من بەحس کرد ینی پرۆتۆکۆلە ینی پشت من دەهاتە کۆشکاسپی دیار ینی قاسی ئەس شتێکی گەیشتم پرۆتۆکۆلا سەر دەولەتێکی شەرع ڕەنایەکردن وەکە عادەتە و ئەم دەزانن ترامپ پێشوازیە سەرۆکین دەولەتان دکە ینی تانها دەما ئیدارەی دۆناڵد ترامپ دەست بەکار بووە ئەم ڕووماڵە کۆشکی سپی دەکەم تانەها یعنی هەر جارێک سەرۆک وەزیرێک یان سەرۆکی دەوڵەتێک هات بێتە کۆشکاسپی بڤێ ڕێکە هاتیە و ئەم ینی ئەم ڕووداویشی نیشاندایە کو ئاڵایە سەربازێ شەرەف دێن وێرە ئاڵایە بەرز دەکەن و ترومبلێک دێتە ژۆرە و دۆناڵد ترامپ دێتە بەردەمی ئۆڤاڵ ئۆفیس پێشوازیاوی دیکات و ئەوان سلاوێ لە میدیا دەکەن ینی ئەوڕۆ تشتە کوسانینە چ بە دیار باس بکەین بلێر هاوسەیە بلێر هاوس ئەو دیار ببوورین ینی هەستیارێک زۆر چ بەل گۆرنەرینەتە ینی ئە پرۆتۆکۆلە مەزنجی ڕەنایەکردن یعنی هەستیارێک زۆر هەیە بۆیە سەردانێ یان دەزانی نیگەرانیشی لە ئەمریکا لەگەرەکەنە یان نیگەرانی سەر ئاستەی خەڵکی ئەمریکا نیگەرانی سەر ئاستەی نخبەی ئەمریکا نیگەرانی سەر ئاستەی کۆنگرێسی ئەمریکا و نیگەرانیشی هەیە ینی دناو ئیدارەی دۆناڵد ترامپیشی ینی خەڵەکەنە و نیگەرانن ئەو ناخوازن هێزێکی گەلێک زێدە بدەنە ئەحمەد شەرعی ئەوان دەخوازن دەرفەتێک بدەنە ئەحمەد شەرعی و بتوانن ینی ئەو سیاسەتی ئەمریکا ئەوەیە دوو ئامانجی سەرەکی ئەمریکا هەنە یەکەم بتوانن گەل سووریا بخەنە سەر ڕاستەڕەیەکی باش کو مافێ پێکاتەیان بدە و بەرژەوەندی ئەمریکا و بەرژەوەندی هەفەیمانی ئەمریکاشی ناوچێ بپارێزێ یە دوانژی ئەوی گرینگە سووریا بەشداری هاوپەیمان نێودەوڵەتی دژێ بە داعش ببێ و ڕێک نەدەن نە رووسیا نە ئێران ئەوژی نەگەڕێت سووریا ینی ئەگەر بێت و ئەوان پشتی خۆشی سووریا بکەن یعنی ڕەنگە ئێران جارێکی دیڤەگەڕێت ڕەنگە رووسیا جارێکی دیڤەگەڕێت ینی ئەو ناخوازن تشتی وسا ڕوو بدات ئەو دخوازن گەل حکوومەتا سووریا بن بۆیە ئەگەر کێماسێکە بێ ئەو کێماسی بێ چێکردن ینی ئەو سیاسەتانەها ئیدارەی دۆناڵد ترامپە ئەمێ هەوی بکەین پشتی جوین هات تەمامکردن ئەم چاوەڕێکردن باراک بهێتە دەرڤە من ئەو بینی کچوو ئۆڤاڵ ئۆفیسی بێتە دەرڤ ئەم پرساژیە بکەین بزانین جوێنە چات باسکردن و نیگەرانی چات ینی ئەوێ نیگەرانی کوردان نیگەرانی دروزان نیگەرانی پێکاتێندن کریسچانان ینی ئەو چاوە کۆمونێدا هات باسکردن و مارکۆڕۆبیشی جوینێدە بەشدارە ینی مارکۆڕۆبیش یەکێک جوان کەسانە کوردارە دۆناڵد ترامپ ینی بەرپرسارەتێکی بەسن هەیە و ئەوشی گەلک جارە نیگەرانی خۆشی نیشاندایش بۆ دەبێت حکوومەتا سووریا مافێ پێکاتێن سووریا بدات و دەبێت مافێ کوردان مافێ دروزان مافێ کریسچیانان مافێ هەر پێکاتێ دنجی بدرێت ینی ئەوشی جوێنێ تێ چاوەڕێکردن ئەو بهێت باسکردن بە ئارمانجە سەرەکی ئەو پێت ڕاگرن ئەو سووریا پشکداریە هەفەیمانە نێودەوڵەتی دژ داعش دکات و تێ چاوەڕێکردن بەحسا هەفڤەندیان نێڤەرە سووریا و ئیسرائیلیشی بێتکردن ینی ئەو تشتیشی ئەو ڕێکەوتنێک و نەها ئەمریکا ئالیکاری هەردوو وڵاتان دکات ڕێکەوتنێک ئەمنی چێ ببێ ینی ئەوشی جوێنێت چێ دەبێت و هەتا ترامپ حەز دکا سووریا ینی تێکەلیا ئەبراهام ئەکۆردیش ببێ بەێ گەلێکی سپاس ڕێڤەبەرێ ڕووداوێ لە واشنگتن دیار کوردە ji pêşiya Koşka Spî. Her li Washington dibînim Diktor Vehêl Gelnaskî mamosteyê zanîngeha Polîteknîk a Duhokê Diktor Xêratî Ehmed Şerع li Washington e li gel Serokê Amerîka dicive xwest destpêkê vê bizanim Şerع Diktor wê bikare be Amerîka razî bike ku
جزاين خوا جسر سوريا راكا وف أرمانجا كسركة يا شرعة ایواری باش راستی جی دوی چارچوبه وی سردانه دا که همشون بیجین وک ریپورتری و آماجه بگیری که اکسترا اوردینری میتینگ که اوال اوفیس آنجی ویست وینگ راستی جی دوی چارچوبه دانه هاتیا در باز کرن جبان براستی اساس کم تبیا ام وگرین رهندن ین في سردانه ایک رهندن ین آسایش و رهندن دویجی رهندن ین آبوری اجبو هنده کو وکی جنابی واجی بحث جیگیری کو دایرکتری یو اس پروگرام مایکل حنا وصا آماجه بگیریه کو پراستیجی الگور راپورتاوی وصا داده خواهی کرن کو انترناشنال گود ویل آنجی بجه نیت ساخیا یا ناف دولتی حتی نوکجی پراستیجی بویش واضح حکمرانی یا امبیجین یا دمکی ترانزیشنال گاورننس اللي دمشق هشتا پشت راس نبینه کو اوه دیشتن جوی قناغه اجوی آرامگهی بگهین تا آرامگهی کی کو یه هفدنگ بتن الگل پروسیسن ین میدل ایست پیس اینیشیاتیف باشه دكتور تشتكيدن يعني شرع لغوركو بربرسي مال واشنطن قلت يعني كونغرس قال لك تشتين كو ترامب تخازه بكنا رازينا وشرع يعني قبول بك دكتور فهل كو بك فنافا هف بيمانيا ناف دولتيا لدجي داعشي جبركو قال لك جروبين تندرو هنا بيرو باوريين وانين داعشيان دنافا ارتيشا سوري دا جهد قرن وچاوا يعني چاوا شرع بكار بج بن في باري دركبه براستی جی وکی تا گوتی وکی میدیا اوس بیدی ورجی میدیا یا سرانسری امریکا وسط را گهینید کو اکس تیروریست و امریکایی پرزیدنت مقصد به او براستی جی کادی شواشتن و حفصنگی هنه را گرت الگل كيف نهوالين خوا براستيجي الجال جبهة النصر بجال الجال قاعدة بجال الجال داعش الجال فان بابا هنيا كادي شواشتن بهف سنجي هني راجرتن حقت يعني اتبلان دايا كو وكي بري چند ساعات جاز بجمهر سلوك امريكا جراجي هاندي كو افسر دانا هني الجور داخوازيا ترکیه بی و الگور هر داخوازی اسرائیل هاتیه ریخستن و ده پیشوازیوی اتکرن اوال اوفیس که بس سرکرده ناف دولتی دینا پیشوازی کرن لی مثلا يعني ام بيجين كو هاريكاري انجي بيجا وساطتا يا امريكا دوان بابت تنيدا بگره ج ملف روج اوای كو وكان بيجين رهندن في بيس بروسيسي كل الدهي ادارا درباز بي هاتي بريفبرن كو فيغا بيجي براستيجي كو در ريدا از باورم اك شوان تورين هر سركي جي او كو بروسيس اشتيل روجاوای كردستان كو بيتا گنگ شکرن توركي هري سركيه اما مثلا ابراهام اكوردز براستيجي ديتنا من ابا ادچارچوه دولتن هرمواتي دا براستي يعني نجري داي بريارا شرعي تنه دوان بروسيس تنه دا فهفدنگ الجل ام بيجين توري يهر سركي كو جالك جارا شرع خواجي دو باتيه و جالك وكي بيجن ي انترست ابو بابتن ين ايكونوميك مقصدوي بيوا ادبيجتن كو افروكا ما جرين لايتا يا امريكي دوتن جبو وبرهنرين امريكي كو بين الدمشق وبجيش سوريا يجي براستيجي افادان كرينه بينه كرن ابا جريه كيفا وجريه كيفا تويبات جي او ام بيجن كو ياسايا سيزر او اكتاجي راستا هاتي راگرتن لي وانات فيا كو بيرمننت ريبيل انجي بيتا لادان جبو هندي كو دستيري ببارين دولتين كان دافي بيتا كرن كو بين خدمتا يا حكمتا يا دمكيا دمشق دا دكتور تشتكيدن دكتور فهيل مثلا لنجكي شرع لموسكو لنجكي ويدن لواشنطن يعني شرع دكاره في بالانسي راغرا يعني تزاني
نها بيواندين وان استراتيجيك لقال موسكو هنا وهزن روسيا اللي درينا مثلا حميمين هين وكبرية وشرع إيرو شوية واشنطن علي كاريج واشنطن دخوازه چاوا دكاره يعني في هف سنگيه في بالانسه چیه بکه و بکار به براستی بسرکوه طولانی جاری بو و گراندنا آنجی بیجا پروسسا یا آشتی و حرماتی تدبره و برن ام بحث عالی ترکیه بکین که ترکیه فری تیرور دما یا تیتا مشاندن تگل پارتا یا PKK هفدنگی کو الگل پروسس آشتی او وگافکی کو حکمت شرع الگل حزن ین سوریا پرایوت بتن بیشین کو حسده هفدنگ دیگل هنده دا کو استثمارات جارکادی ری دمشق بکن اوه همیجی پراستیجی کو حاضر بینا یا مسکو السر عردی السوریای اف بابتجی پراستیجی هری گرنگه کو ام بیشین influence زونا یا روسیا جی حقیقت تفیا الویره بیت گارانتی کرن آنجی ریپ بیت دان جبو هنده اف بالانس هنه حرمایتی بیت را گرتن جبو هنده کو افسر دانن ین ناف دولتی مقصدهم به الویره واشنطن و دهی بیجا الموسکوی مقصد اف همی افکاری آنجی وکی ام بیجین یاری کردن ین سرکین ین ساحه دمشق اف بالانس هنه همی به دراگرتن لجیر رهندن ین دستهلاتا یا شرعی لدمشق کادیشانتی سرکفتی بزی پراستی از هزرد کم جاری یا دیاره کو وکیل گور آژانس سانا بریشان ساعت هات یا راگهاندن کو چندین و جبو هفتی آبوری چندین پلان تیرور کردن یا سرکردایت یا شرعی و شرع خوشی هاتی نکردن و هاتی نه انجام دان به جا اول هم بیشین کو آکت و ریاکت پراستیجی بردوامد کاندیشنتی سرکفتی بتن پراستیجی هشتا پاشا روش آنجی بیجا پرسپکتیوین سرکفتنا پلانا یا آسایشی و یا آبوری نگلب و گلکت زلالن نجبو امریکا و نجبو موسکوی و نجبو کمالگه ناف دولتی لما وی پلانا هنیجی پراستی اساس کم گلک و گلک یا گریدای ابسر کردایتی یا حریم کردستان و جناب سروک حریم کردستان نیچیروان بارزانی مارکو روبیو جبو هندیجی کو دیهی پراستیجی او ناما زلالی کو هاتیا وشاندن جبو سروک حریم کردستان تیدا وک بانگوازی وک انانسمنت وک ام چهار بیجی هل سنگاندن و اسسمنت و پروسس هنه ام بیجین نون ستیت فاکتور اللي حرمایتی مقصدم به حریم کردستان و عراقیه الوی بابت هنه دا زیده گرنگه و هستیاره بو وی بالانس هنه را گرتنه گلک اسپاس دکتور وهیل گلناسکی ما مستزانیگاه پولیتکنیک دهوک ج واشنطن سپاس خوش صافی